umaskandi ukuze wenze lento oyenzile, kanti i-trick ibilele kumapiyano, kuma-features, kumuntu ozoqhamuka nepiyano. Ingabe umaskandi i-peak yawo isifikile yini lapho egcina khona, ukuthi umaskandi uhamba ugcine la? Phela ingoma eyenza kahle kakhulu yaba nama-views amaningi kudala eyayinamandla ekwaShwi noMtekhala eyaphuma ngo-2004. Leyo ngoma leyo lo owayiphostayo ibisime ko-9 million, 9.1 million. Kuhambe kwahamba kwaze kwafika ingoma kaGatsheni ethi hit after hit, yadlula kulowo 9 million, yadlula ku-10, yaze yayoma ku-13 million and something ngo-2024. Yaricha leyo namba leyo, yayiphume ngo-2023. Umuntu owakwenza lokho kuqala Mthandeni SK, lapha iphuke khona ulwa kule ngoma yeParis. Waphinda wakuphinda lokho ephuke khona uMahu ngengoma ethi Gush. But ukuze thina sibe recognizable, sibe accepted abanye abantu akwamanye ama-genre, kumele simixe siblend umculo wakamaskandi nepiano, so that bazosimukela nangale, so that ingoma izodlala ku-Channel O iphinde idlale kuma-high rotation kwezinye iy'teshi, Metro 99.5, o5 FM, oKha FM. I-trick all along, i-trick ibisele lapho kahle kahle, ingoba thina besingakwazi ukuphusha, siziphushela thina yenze lento eyenzile izifike ku-20 million. Besidinga ukuthi size siyopika ukuze laba bangale bezosondela ngapha bewudlalele umusic osublendiwe, piano and maskandi, phume ingoma eyodwa bese bayi-accept. IParis is 28 million plus views ku-YouTube, is 20 million plus streams ku-Spotify. iGush is more than 14 million ku-YouTube. iGush idlule kudala ko-8 million lapha ku-Spotify, idlule kudala ku-7 million i-music video yeGush lapha ku-YouTube, inesikhathi esincane kabi iphumile. So bekudingakala size ku-adjust i-beat all along. Thina sazi ukuthi the way umculo abawenza ngakhona, oKhuzana ingoma yakhe ethi Ijele, nazo zonke lezi abayikhiphile abanye, oMroza, le yashaya unyaka, le kanti encane ethi Awuthembeni, nezinye bezikhona kanthile kuze kuvele le ethi hit after hit. Okusho ukuthi kahle kahle thina sisodwa, maybe angeke siwuthathe umculo wethu sisodwa siwubeke kuleyo level esiwubeka kuyona. Sekhona kuba yimanje lapho engathi sinyakaza khona, siyaphaphama khona. Ayikho ingoma nje ena-14 million. Outlay is pure nje maskandi, ine-beat yonke into, ine-beat kamaskandi. Hayi nanje i-beat obona is piano and maskandi. Sengoma nje nge-pure maskandi. Ingoma yezikudide ukuthi uyayidansela or yabo. It's straightforward. Not 50% piano, 50% maskandi. No. Pure maskandi ayibuzwa. EkaGatsheni eziyashaya 13 million. So lokho kusho ukuthini as abantu abathanda umaskandi, abalandela umaskandi, kusho ukuthi umculo wethu siyabadinga abanye abantu, and siyabadinga in such a way that kumele sishintshe nendlela umaskandi ongakhona, siwenze ube yi-modern, lo ozofitha laba bantu bakwamanye ama-genre. Then lokho ngabe kusho ukuthi kuseseyiwo na umaskandi lo esikhule siwazi, as much as umculo ungeke ufane from oma-1970s, 1990, early 2000, angeke size sicule into yodwa, kodwa ngendlela bekuhambeka ngayo belokhu introduce lokho nalokho. Kodwa umehluko uzoba khona sekufike kakhulu ulwa uzocula iParis aphinde noma wenza the same thing, zagijima lezo ngoma fast. So ngaphandle kokufeatureisha labo bantu labo, noma ungabafeatureisha, ustikhe nje lento kamaskandi, ingabi bikho i-beat ezomixa nepiano, ingabi izozenza lezo mangalezo, asazi. Kodwa engikwaziyo ukuthi zikhona ingoma online
ziyagijima, ziyahamba. Beqala nqa kulo nyaka ukuthi ingoma ephume last year kube ney'ngoma ey'ngaka ezishaya oma-3 million esikhashana esincane kangaka zikhishiwe. Ofalayo bayagijima, oSminoff bayagijima, oMzukulu, uSamagcokama, Menzi, SK wenza ahlala kwenza Khuzaneke, into zakhe lezi ahade ayiqala. Kodwa-ke beqala ukuthi nje 203 million in a shortest time, yabo. Ingabe thina umculo wethu ngabe siwuprotecta ngendlela okumele siwuprotecte ngayo na, noma silinde i-approval somewhere ukuthi hayi yenzani ukuthi manje thina asiziboneli yini ukuthi kumele senzeni. Ingabe umthandeni nendlela senza ngayo music wakhe iyona ndlela sizoqhubeka ngayo why cause ngendlela enza ngayo ku-right, but ukudayilutha lowo maskandi loyo for the benefit of ama-views nama-streams ukuthi abe lapha kuma-chat songs. Ongayenzi leyo ngoma leyo ibe is a complete maskandi, imenza abe umculi wamaskandi. Othi abantu bokukhuluma lokho benyanye becikeke bethi wena ukhuluma kanje kanje. I'm telling the truth as it is. You can't beat the allegations the way okwenza ngakhona. It is clear. Ngisho ngihamba uyephi ayikho ingoma enebhithi efast kanjani ewumaskandi angeke uze uyithola. Into oyithola nje kwi-mixer of piano nalo maskandi loyo. So as umculo wethu kwamaskandi ngabe kusho ukuthi ngabe sekuyisikhathi yini sokuthi sekuyona ndlela ozohamba ngayo. Mhlawumbe sekuwukufa kwalo maskandi siwaziyo, sekungena indlela entsha because phela abantu bafuna izinto ezintsha vele bezi-introduce, bezithanda abantu, uma bengasithandi beziyeke. Concern yami ile ukuthi lo maskandi lo obulokhumile ndawonye kwaze wafika ogatsheni, sekwaze wafika uMafikizolo, kwaze wafika oShenge, oMzukulu, iy'ngoma zabo zakhuphuka kade kumiwe gidagida ndawonye bekubambile. Bekulinda ngathi kuze kulanda ipiyano, iy'ngane ey'gcina ngalokho ipiyano. If bekuyilokho why bengavelanga kwayiwa khona in the first place kwasekuqaleni. Question yami ile. Ngiyabonga, ngisale kahle.